Kakenhun ki MDC ke National People's Party NPP hakayeng rabar tawan ke Khasi Hills Autonomous District Council ki HDC ki lapha dak jingtho Chief Executive Member ke Council ba Titos W Khan ban penpau ba ki kersha ni ke Memorandum of Understanding MOU penbek put hapdeng ke Jala Meghalaya bat Assam blai soy khmat Amit Shah Menteri Kampo yeng ke India hak arfundai trek ulber arjar arfuar hak jingtho bla soy du ba jigur merthong MDC ke Motion Road ba Chairman ke Parliamentary Party NPP uba penyai sing CM MDC ke Sorong Kham uba Day Secretary nang tau ba Victor Rani MDC ke Jirang Kongres Mary Kharpuri MDC ke Nongsken ba Ranggan Sai Kharbugi MDC ke Umroy uba Tibor Patau MDC ke Molai bat Kong Magdalene S Maulang MDC ke Musning ki ba Day ki Executive Member nalor uba Alam Phrang Bla Chairman ke Council uba Albin Saukme Deputy Chairman bat uba Fanten J Lakadong MDC ke Malki Laim Khra laong ba Kimdan Bentah ke Jingtemu de ki katto kat ne na Council ban mudai persya e ke MOU penbej put hakan ganu ke yang kesyari ki MDC ke NPP ki laong ba ke Jingkran Vice Chairman ke Border Committee ba Chambor War ubadai MDC ke United Democratic Party na Pharishan ubadai Executive Member bade pej ke Telat Ilaka Council Syakilat Pathai Kubor kalong ko bakla namar ba ke rai ke Cingelang kamdai ban ucor syeng kesyari hendai la i ke mon ki hima ba kiru shimet ne trai jaka ban ucor syeng kesyari dangshen kata harfun rutrek yong arjar fuar na ke Cingelang ke Boundary Committee jong ke KHDC kata hapdeng ki khot ke Council lam nginong ngelam shnong ban nong ngelam hima ki ba persya ke MOU penbej put kelami kerai ban thawi ke Coordination Committee ban penbiangi kot kisla syaban mundui persya ia kata ke MOU nalor ba Chambor ki khot Council ki beton lang hakate ki Cingelang ki thobi ki MDC ke NPP kata ba bajop pengrup bar ba jigur merthong nalor ba bendu lanong MDC Susi na ke UDP ki MDC ke Kongres ba thobi ba pensykan NCM MDC ke Mokhar Pentorom Khra ubadai ru nong elam kaliang persya uba Charles Marngar MDC na Mahoti hakate ke sngi ba Titos W Khan MDC ke UDP na Sora ubadai ru Chief Executive Member ulai shim mentalang hakate ke Cingelang lengba ke Durki namar udon ni Syabar ke Noba Shlong hak arfundai trek yong arjar fuar uba jigur merthong ulong ba ke NPP kan nomi shim mentah ke Jingtemu Council ban lectet jinghang yang kesyari namar katkum garai hakate ke sngi kis em ki hima kin shim hi garai ban lech yang kesyari lada ki don kilinti PP leader jong ka NPP na skwa ban pinsai khndiat ak ba dei bat ka jing mi aka briefing bangila song meeting hatus ngi mar kadon khndiat aka jing ya pinsai kejing bakla kejing pinsai aka ba dei bat ka meeting bangila song aka tu ngi ting nakaleng jungi ngila sim ya karai kum ka parti NPP MDC ki badon hangne nakaleng jungi ni support hi ya ka MOU bala sign da ka government Meghalaya bat ka Assam hakabede bat ka border issue tingila rai ba nak nginom sim pat haka participation haka jing ba ai ka bandai saka kut namar ba nakaling jungi ni la sim ya karai ba nginom simbenta haka jinglai saka kut no te namar hatu sungi kapkum karai kemut ba ki ne ki sim ba ki hima kin sim bet ya karai ba kin lech saka kut lada ki don kilenti amata te kumbang ila sim daka rai naka PP meeting ila sim bet pangi nakaleng jungi support ya government uba Ranggan Sai Kharbugi MDC ke NPP na Umroy dak bai khulai ke Sarkar MDA balam khmat dak NPP ulong ban du blayo ek jala layo klem uput usam ulong ba rai ban lech yang kasyri persya ek MOU kamdai ke satya ka bala shim dak Executive Committee jong Council awak omla ban len na du bangilayo ya ke Jala Meghalaya ni yo klem uput usam ubabe bat ngila ru ban ong baka Sarkar kelawan ka wei hadir ka wei pan hari ong don ka wei ru ka bala ban penbaik yang ni uput usam hari ngasngeu ban ong ngisngeu men baka ne ka kenti ka bamenta hapo ka Sarkar MDA ka bala lam khmat ka parti NPP jongi kilala ya ka ban shimene senjam ha ka ban penbaik ya uput usam dir magata ngisngeu ban ong ban nakaliang di MDC jong NPP ki badon hane po district council ni ai ya ka support ya ka memorandum of understanding
Kabalasannya pada government of Meghalaya, bat ke government of Assam. Kata kadika bangi don ya kaban pensyai hapi. Bat hakabidai bat ka statement kumba priong. Kabalami nagaliang way nagi executive members ubadon lang po ka isi jongi kata kemud kadai ka bakla. Bat kanya baro omday balasim daka Council of daka ka executive committee ka jongi. Ban ong nilai siya ka ayon ter ya kajing penpau halor kajing bom hun ya kajing ya ka MOU balasanyo peringka government of Assam bat ka government of Meghalaya. Umur kani kam dai ka decision balasim nagaliang executive committee le segadai tang kajing snow shimet jong nore jong bat lada don ki bom hun ha ka bidai bat kene kakam lada don ki bom hun ha bidai kene MOU ni ong phila bandai syakut kamile kata kumut kadi kamon ka balai lu ka jong pi ti tanga don yang ban pensailang hapi ha kene ka por kenang bakan pensutu bakala ya ki babun balang le segi babun balang om mental seban nakal yang state government ha kala menjur yang kene MOU lesa bat nakal yang ki MDC NPP bukan lagi persya kemudian kata lek se kala banwan ra haka umdung ban pensu baklai pai ba jongi kali ke ai ben clarify menta kalong be banaka liang jongi yini mostly baru khat wingot ki MDC jok NPP ni strongly support ya ni decision taken by the state government la ban ong banaka liang ka ying jongi ngan ono ke NPP suwa ya ka bangin sim ya kan ono sinjam kajudon kaji ya kendulang paranong dikma ki MLA jong NPP jongi suwa bikin ya ban proceed in kam sakman kala judon tenggejir kedulang bat ni kumki MDC jongka NPP bat sakawe ngakwa bat ong pi ban pensyai hakabiadai bat kene ka decision taken by the state government of Meghalaya omla ban len haka kabinet mo haka kabinet jong sar konra ni i bab political party na UDP SSPDP, PDF, ikut serpatra baru ilaya menjual. Mungkin mereka kamera lek tanah NPP yang ono mok daka sarkar MDA. Jangan relang ono bagian simnya tu decision, has decision katu tadi ke bapak lah. Marsua ingin simulation don kami bagi rak suaka executive committee. Hadir executive committee segala examine properly. Hangka kamu bisa lah bersimnya kan decision. Berkumpul dan multi support dari bapak state government. Uba jigar marthong ba pensyai kecing don lang jung uha kecing lang ka boundary committee ulang balo shwe don lang komudi petisiam namar usiam umdan hanong ba shlong ulang ba konsel ka aila di gihima kitrai kendau ba kilahi ban lej mudoi she yang kashari lada ki biang ki kot kisla na komudi petisiam aba umdan u CM nga don lang no aga ka meeting namar aka jingsya ngamdon haka komiti jong ka boundary ndrei nga kumu deputy CM nga hap don lang namar ba u CM jong i umdon te aga bede bat ka jing pensai jong u vice chairman hatus ni oi kala don hi kat kum karai ngim don kum ka ta karai bangi don lang ka district council ndrei ka district council kala ai kalat yaki hima bat ki try kendo lada ki bank ki kot ki sla ki dokumen ki ba bank kemut kila ban le saka kot nagaling jingi ki council ngim don kano ka jingkam ndre ngim don pat haka benta ban sim ya karai ban ya file ya ka petition nakata daw ni wan menta ban pensai mon namar ba hakarai long ni sim be karai ba ka council kamdon kano ka benta ban lek file ya kata ka petition rei ki hima bat ki track ndo kila ban le lada ki don kala ka boundary committee hadin ba ki larai kumut lada ki don kano kumut nakaling jungi ni section ka isi hagatos ni ngidon ngadon kumu represent nakabata UCM namarba umdon kumu NPP hoit ngadon tambalong ngadon tang ban represent nabta UCM namar umdon UCM nakata pi ngamdon haka committee jong ka boundary committee